Hey, what's up, you guys? It's Kathou and Gigi. Welcome back to our channel. Make sure you guys like, comment, subscribe for more videos. So today we back with a new video. We finna do a what? Whisper challenge. Yeah, I heard. It's gonna be a whisper challenge, which is I don't know which one finna put the headphone first. Rock, paper, scissors, shoe, bobo. Yes. It's gonna be like how many things? 5? Oh, let's do. I will be doing thing and you do thing. 10. So she gonna say something and I will be putting the headphone on, and I have to guess what she says, and or the same thing goes for me. So yeah. So let's do work paper. Rock, paper, scissors, shoe. Ah, fuck hold on. Work, paper, scissors. Goddamn, man. That's what That's not sure. Work, paper, scissors, shoe. Work, paper, scissors, shoe. Work, paper. Mbale me sa katana fe bagay la, mseye. Work, paper, scissors, shoe. Yo, I cut you. Mkito gen. Mde geto kon sa bal fe, base li pa kon papye non? Comme souvle l pa kon papye, la fe bayo l pa kon papye, selman de sa ou selman l konen. E wapwe sa vreman vwe l wap gade video vreman. Wait, let me sit down like this. Oh gosh. Oh, you're gonna be. Sa leje man fè dlo. Ça ka passe. Ça ka passe. Wait, you got one more try. It's 3, okay? Ça ka passe. Ça ka Sarah dit qu'elle s'est passée. C'était parti? No. You lost, girl. It's already 3. Ça ka passé. Okay. When the heck is ça ka passé? Mais où là, papa? What? Ah? Women? Ah, vous parlez même? Oh, sorry. Ok, paske mba kwe la pte de mizik la vreman vwe, guys, map sa sombral dil men ou led papa. Où est la vini? Oui. Ou pas dans Kakasa? No. I said men ou led papa. Ou ba nan kakasa? Hein? Kachon ti fi sembla avem? Ou tade. Hein? Ou tade. Batande? Then when you party for, you have to speak loud too. Ok. Ou pas parler fort, ou parler petit. Oh, sa mese konen nan pale pitim. Yeah? Sa mese konen nan pale pitim. Hey. Si gaso sa remon. Ou pas parler fort même, non? Parler petit. Parce que what happened? It's whisper challenge. Why you have to hear what I'm saying? I mean, I talk loud. E ou pou konen pou pa pale fort? But mbatte de sote di ado. Si gaso sa remon. Kisa ina budam? What happened? Ou rete de? Budam go.
Oh, si Bouddha, tout le monde connaît Bouddha le go. Pourquoi ça l'a dit Bouddha le go là? Hein? One. Kisa qui n'a... Nous, ouais, samedi là, guys. Petit garçon, ça RENMEN, ok? Ouais. Petit garçon, ça RENMEN. Hein? Petit garçon, ça RENMEN. Quel âge moi j'ai? Tu restes pas le même. Ah, il faut, tu perds merde. Est-ce ouais? On faut perdre merde. On faut pas dire merde. Hein? On faut pas dire merde. Petit garçon, ça RENMEN, au moins dit. Oh! Tu perds Merde. Les gens qui t'ont perdu. Faut tu restes Ou pas que c'est vrai, pas vrai, non? Pas une personne qui est bon, non? I don't like nobody here, so took me away, but like, Hein? Pas sous que quoi? Moi, ma soeur, I don't know. Je pas plonger là dedans. you nasty. Oh my god. Eu nasci, mãe. Parlez. Parlez. Moi, même avec Zamou, qui est sous PLIS RENMEN, period. Al photo yon long photo. Let's go. M'gal dil. Men ki jan m'gal dil. Ou tap pi bel wi si fòm ou te bel. Oh, travay! Ou tap pi bel wi si fòm ou te bel. Ou t'es... Ouais, tu l'as fait. Moi, ta belle. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, arrête le corps. One. Moi, ta belle, c'est fort, moi, pas de plate. Ou perdi. Ou te presque gen. Ou ta bel si fòm ou te bel. Fuck my bad life. Tell me you guys if fuck my bad. Wait. I got one. You got one? No. I got zero. Kika koko koko. Kika koko kika. Foi uma bucha festa com coco. Kika kaka kiko koko. Oh, mbap tu look at that with it. One more try, okay? Kika kaka kiko koko. You know? O gen go coco. O gala gen go coco. No! You lost like that, merde. Só te di. Kika kiko koko. Kika kiko coco. Yeah, that's good. Ok, mwen bo yon pou baraje dit ou e bay mwen mwen pou baraje ni, ok. Okay, for see? Tata. Okay, for tete na budak. Manje for tete. You done? Whoa, Pete volé senti. Tete with it. What the fuck? Yeah, wap de work. La de mo ba mwen. How much is it? Ki hard. Come in here, la. Hein? Mwen get a fè 3 ou fè 3. So we have to do 5. So, 2 more? Yeah. Ano sa mo fè figure? Ki jan fè konen ki müzik ki gen? One more. Ki jan fè konen ki sak gen? No. I said, acheve ou jou pa se Rihanna, yeah? Ay, la.
Ok, moi elle dit, ou toujours besoin de chanter et puis tout pas me connaît lyrics yo même. Non, m'a dit musique. Oh, little long. Little long. Ou qu'elle pense sérieux non, il t'a l'air l'autre fout moi ou qu'elle pense sérieux non, il non, et non, de connaît pas ça. On pas dire comme ça ou dire ou avec cheveux rouges ou qu'elle pense sérieux non, il pas boyon qui long tout la détente. Ça lié là. Belle parler. La détente. Ou pas parler même non? Ou pas dire rien, bouche juste comme ça. Yeah. M'oubliez ça me dit, ah oui guys. Ou pas ou toujours besoin de chanter ou pas me connaître musique yo. Toujours comme Marélia, toujours. Kisa, ok, retire ça d'accord. Toujours Suzanne. Toujours passer all that. Ou toujours besoin de chanter ou pas me connaître musique yo. Non, Lui-même avec cheveux rouges ou c'est sérieux non ouais. Ou toujours besoin de chanter ou moi me connaître musique yo. Avec ni ba Rihanna tout. Pas me dit me d'avoir faire ça. Ouais depuis là dit ça me dit que ça trop long, pas besoin non ma photo yon même genre. Thanks God, they get a jeune. They get a jeune cuz now the well there like hurt for my everything. 1-0. Tête fou. C'est comme ça même. you love. It's always tiki tika tika bow. Tiki tika tika bow. Wait, we not done? Non, we're on. Well, yeah. M'a dit voler passer le volume. Bon. M'a gouillé sur ça. Est-ce que me compte chanter? M'voler. Voler passer le volume. What the fuck? Who would take Oh, out tu. So who would take about that? Moi mais well oui. Moi mais well en pile. Musique la foot camper mais on a fait une vidéo foot. Oui. Chita. Fuck you too. Okay guys, like you see, I won by 1 point. But him that la bin mette tuk la dan. So, mbali hard to will pa hakone yo. Smart. Thank you guys for watching guys. this video. Make sure you guys subscribe, like, share it with Comment, your friends. shout out the person that comment on the next video. What got it? Kiss. La pretty Berlin Maturin. Thank you for watching, Berlin Maturin. Thank you for watching and And comment thank you for being the first person one. that comment, girl. We love you, girl. So yeah, we love you. You know, Period. we got you. We got our people that's commenting. You know that. Period. Like, thank you. Period, China. So yeah, guys, thank you for watching. Like La Pretty, what was her name? La Pretty Berlin Maturin. Next person would be can be someone else to comment first. You know, we will shout you out. Wait for it. Yeah. So yeah, guys. Wait for it. So wait for next videos. We gonna make sure have you guys another share the video with your friend, your family, your uncle, your daddy, your baby daddy, your mama, your Friday, your tomato. Okra. It's gonna
She's Cardi B now. Bye guys. Bye. Love ya. Period.